Danas ćemo da pravimo pticu. I ovo na stolu je manje više ono što mi treba. Vjerojatno sam nešto zaboravila, ali u toku rada ćemo vidjeti. Iskrojila sam pticino telo za pticu ranije danas i krila. Dakle, trebaju mi ova dva ovako dela. Ovo će biti krila. Ovaj deo će biti stomačić i ovaj deo će biti noge i rep. Ovo ćemo iskoristiti da napravimo kljun, a ovo ćemo iskoristiti za vez. I ono što nam je bitno, to je šivaća mašina koju ćemo, ovo ćemo sad skloniti sve sa strane pa doneti ovdje, pa je to ono što ćemo sljedeće raditi. Prvo ćemo napraviti krila. Dakle, okreće se, za ove koji nisu nikad šili, tkanina se okreće lice ka licu i onda ćemo to da spojimo da bi mogli da obrnemo. Dakle, ostavi se ovdje jedno mjesto. Ja nisam neka baš jako vešta krojačica, pošto sam relativno kasno naučila da šijem i zapravo znam da šijem igračke. Ovo se sad okrene. Ovdje imam jedan deo gdje mi je ovo malo klizilo. Ovi me tkanine bunjuju i uvek mi beže i mislim da neću nikad savladati do kraja. I sad se ovo okrene na drugu stranu. Janica, možeš da mi dodaš one zelene makaze? Mislim da su tamo gore. Ne zelene, nego sa plavom brškom. Dakle, ovdje po čoškićima moje deca ono tamo gore gledaju u sasvim suprotnom smeru, tako da to nećemo dočekati. Ovako se izvrne ovo krilce na drugu stranu. Sad ćemo da ušijemo i drugo isto tako. To su za sad dva ovako krilca, samo što nešto baš nisam to najbolje izvela, nisu iste veličine. U sljedećoj fazi napunit ćemo ova krilca sa vrlo malo ovo silikonsko češljano vlakno, tako se zove punjenje, kojim inače punim igračke. Ali neću ih napuniti baš tako da budu debela krilca, nego onako retko. Ne znam kako bi reč upotrebila. Delimično ću ih napuniti. Zato što još planiram da se igram njima. Neće biti mnogo buckasta ta krilca. Onako čisto da budu mekana. I sad ovdje će... ovo će biti dovoljno, ja mislim. Što mi ovdje, krilce mi je baš očigledno veće od ovog. Jednu sekund. Nema veze, poslije ćemo to u radu nešto postaviti. Sad vjerojatno će me većina pravi krojačica ovdje potpuno ubiti na ovoj improvizaciji, ali ja ovdje obično samo prošijem u krug ovu rupu i dobijem ovdje to tako. Ali ono što također uradim je da na ovaj način dobiju to jedno krilce.
Sad kad imamo ova dva krilca, njih ćemo da smestimo na tela ove ptice. Dakle, ovako otprilike negde. Sekundu, nađem čijodice. Čijodice, razne. Dakle, potrudit ćemo se naravno da to bude simetrično. Ovako. I prišit ćemo krila za tela. Ali ne potpuno, već ćemo ih delimično ostaviti da lede. Secnemo ovako. I se oslobodimo ovoga. E sad, da bi ja često volim da ovo što se veze uradim pre svega ostalog. Prosto, nekad hoće silikonsko vlakno se ponaša dosta čudno i kada iglom bodem kroz već napravljenu lutku, onda ona hoće da izvlači to vlakno napolje i onda to izgleda neuredno. Tako da samo da nađem ovdje neku zgodnu iglu. To ću da uradim sad pre svega ostalog. Vešću ovaj put sa duplim koncem, zato što hoću da napravim to jedno oko koje namiguje. Jedno će oko biti samo tačkasto, znači negde isto opet vodimo računa da to bude simetrično. Ako će tu biti kljun, logično će negdje u ovoj zoni biti oko. Ja sam ovo radim. Sad, sljedeće što ću raditi sa ovim ptičicama je da ću da ih spojim po ovoj liniji ovdje, na mašini naravno, s tim što ću ovdje da ostavim jedan deo koji će biti neušiven, jer posle kada ih budem obrtala na drugu stranu, uradit ću to kroz tu rupicu i kasnije ću ih puniti kroz tu rupicu koja ostaje ovdje u ovoj zoni na leđima. Ovo će biti nožice i rep. Dakle, od ovoga ćemo napraviti trakicu. Ja to radim ovako. Ne znam kako to ove iskusne krojačice rade. Zaista nikad skoro. Potpuno sam tu samouka. Mama mi je pokazivala neke osnove. Ali nismo baš dobile priliku da me nauči i detaljima. Tako da sam tu se dobi sad ta jedna kao trakica, a ja ću od nje uzeti dva jednaka komada, odmah iseći za noge, ovako. Recimo, ovo će biti noge, sklonit ću sa strane, a ovo će biti deo repa. Također za rep ću iskoristiti sve ove trakice ovdje. Donekle će biti sve tako iste dužine. Nešto malo duže, nešto malo kraće. Makaze su dečije, nisu za sečenje. Ovaj teget mi se tu uklapa lepo. I možda ova crvena, možda je previše. I također ćemo ovdje, također ću ovdje to baciti i prišiti.
Sad je došlo na red da se našije kljun. Ovo je vjerojatno najblesastija stvar koju ću danas raditi. Ali sve sam zapravo jako lenja da to uradim kako treba. Dakle, samo ću saviti ovaj materijal, tu na jednom mestu, možda ovde, gledam gdje mi je najzgodnije. I prikačit ću ga ovde, ovako, trudit ću se da to bude maksimalno simetrično s obe strane. Poslužit ću se i čiodom, naravno. I onda ću to prišiti polako preko ovog dela koji je zapravo kljun. Ovako. Ću sad izvući. I sad kad sam ovo uradila, sad ću s ove zadnje strane iseći ono što mi je višak. To je recimo ovo. Tako da sad kad obrnem ovako, ja ću to samo da prošijem i spojim do ove tačke tu. Čiveno. Stomak ima, ovaj deo ide ka repu, ovaj puni će biti napred na grudima, tako da isto okrećemo tkaninu lice ka licu. I prvo ću da šijem ovaj deo ovdje. Da, zaboravila sam vrlo važnu stvar, a to je da prišijem nožice ovdje negdje gdje će oni inače stajati. I zaboravila sam da prišijem etiketu. Ok, sad možemo da dodamo ovaj trbušić. Naravno sve ovo ostaje unutra. A kad izvrnemo onda će sve doći na svoje mesto. Sad samo vodimo računa sve ostane unutra. Dakle, ovo spojimo ovdje. Tako. Čak ne bih do kraja, znači posle nešto drugo tu raditi. Znači ti šta, da ne idem skroz do ovog ćoška. Ovo je sad ptičica i sad kroz ovu rupu koju smo ovdje ostavili ćemo je cijelu izvrnuti napolje. Ja ovdje imam jedne omiljene makaze koje mi služe za ove fine stvari, zato što ne su skroz oštre na vrhu, a nekako su uske i zgodne da ove ćoškiće sve izvučem lepo. Malo je i komplikovano, zavisi, ne treba ostaviti ni previše veliku tu rupu, onda posle da ono ne zgrapnu ušivanje, a ne treba ostaviti naravno ni previše malu. Ptičica. Izvrnuta, slatka mala izvrnuta ptičica. Evo je rep. Ćemo i njega malo ovako pogurati ovim. Vidite ovo kako ono na kraju. Kad sam prošla onim popreko, dobila sam ovaj lepi deo ovde. I naravno tu je repić, tu je ovaj znak, ovdje su nožice, kljunić, krilca i sad je treba naravno napuniti. Opet koristimo ono silikonsko vlakno kojim smo punili krilca, s tim što sad ja sve to popuniti baš onako da bude lepa podgojena ptičica, neki golupčić. Mogu
ćoškovi biti. Ja obično prvo poguram ovo po ćoškovima, pa onda, mada ovo silikonsko vlakno se ponaša drugačije nego recimo poliuretanska, ona liovata, tako je zovu za punjenje organa. Liovata se prosto nekako oblikuje u rukama i može donekle da se kontroliše, dok je ova prosto kao živa, nešto narasta, kreće se samo po prostoru. Dosta je nezgodno, ona je super za punjenje stvari koje su velike i mekane, kao ovi sad jastuci za bebeće krevete i super je za to nešto krupno, jako je prijatna na dodir, ali je za ove sitne stvari dosta nezgodna. Ono što je njena prednost isto u odnosu na liovatu je što je kod dece koje imaju problem sa alergijama. Dakle, ona ima ta antialergijska svojstva. I pre nego što ušijem, vezat ću ove vrhove ovih njenih nožica, ovako. Sad one nisu baš autentične, ja sam u nekim prvim varijantama čak pokušala da napravim neke kandžice, ali mi se nije dopalo kako to izgleda, a s obzirom da je ovo za decu, ne mora ni da bude potpuno realistično, bitno je da bude jasno o čemu se radi. I sad je ostalo još da se ušije ovaj deo ovde.